Ngayon po, titikman po natin itong luto ni ate. Ito po yung baon natin sa ito masarap. Ito po ang favorite po pala. Sausaw po natin sa suka. Ano to? Hello po, so ngayon, ako naman po yung titipin if totoo po bang masarap. So, tikman na po natin. Kami sa school, and dinatid po kami ni ate. Hi! Papasok na po kami sa school namin! Ole thlir tu te inzawm chi bai vek le tu tuma chuanin Philippines drama phir meichia piangdang lam tak mai Joy le Joyce Maxino te chanchin kan ron ti chuak don ani kan huang hianin Joy le Joyce Maxino te hi anlu ain zom tlat maya amai ro chu an taksalam ero mishing pian phung pa ngai takin an piang thung Joy le Joyce Maxino te hian an thian te ang pokin school lama po har satna nei shon lawin school te po an kal ve thlapa heti chung hian school lama po zirna lama ni seng har satna an nei shon lo ani engpo ni sela an chanchin chiang zokin in bi chiang don te ang Philippines ram kezon bel chunga om peres khua chuan February sang ni pariat khan note du om tak meichia ve ve an lo pianga ma se an lo pin chotir hian anu le pa chau mai ni lo tual chung doctor te po bara khai hial tu thil mak tak mai a thleng tat maya chu meichia phira lo piang Joy le Joyce Maxino te hi an nia an ni hi an danglam em na chan chu an lu le an chip hi kan muang hianin ain zom tlat mai ania hetiang ang lu in zom taksalam pian phung pa ngai taka piang chuak si ang chi hi mithiam te chuanin angular frontal partial crane pukas ton joint twins ti inan vuani hetianga phir piang danglam tak mai lulam in zom amai ro chu taksalam ero pian phung pa ngai tak nisi ang chi hi khovel pum huap ang pu'a chutin mishing noi ni le chan vezinga pakhat chau hetiang ang pian phung hi an nei thina ni ti in mithiam te chuan an soyani Joy le Joyce Maxino te hi an lo piantir hian thil ahar sa ema achan chu Joyce le Joyce Maxino te hi plastic tube manga chom le shrai an ngai hial thina ni hetianga mishing pian phung danglam tak mai lulam inzom tak salam pian phung pangai tak nisi anga Joy le Joyce Maxino te an lo pian hian an mani en kol tu doctor po hian mak an ti in an mania beiseina an nei tlem lea Joy le Joyce Maxino te hi an lo piantirha tanga khovel eng an lo mu tir phat atang hian anu le pa te tan chuan lomna nasa tak mai nima sela lomna ani rualin lungai na ero aron thleng tel ve ngala achan chu he unau phir te hi an chal le an lu chu ain zom tlat maya khovel pu athil thleng zen lo ani awangin doctor te po an mang ang hlea achan chu doctor te chuan an thuak thazam in zom thuk zia an mu khan an beidong hlea no te nu le pa hne na po ti hian an shil hialani he nau sen hi kumsom aya re an dam chuak lawang ti in no te nu le pa hne na mitui tla chungin doctor te chuan an shil hial ani hetianga doctor meu po ina Joy le Joyce Maxino nu le pa te hne na no te hi kumsom aya re adam an rin lo thu an shil na chan ber pakhat chu thalaka kan muang hianin nau sen phir pahni Joy le Joyce Maxino te hi an lu ain zom tlat mai ania hei hi doctor ta chuan ngun taka an zir chian hnuwa an thluaka thisen zam ta chu thuk takin ain zomani ti an mu chuaka hei wang hian phir pahni te hi an lu in zom hi zeicha ngam anilawa chu wang chuan doctor ta chuan hetianga mishing phir lu in zom te hi mishing pangai anga lo thang sei lian chewa risel taka lo sei lian tur chuan doctor te hian an ringam tlat lo tinani chu wang chuan doctor te po chuanin no te nu le pa te hne na in no te hi kumsom aya rei adam chuak lawang ti hialin an lo shil hial ani kha nima sela heti la hian no te nu jo mari le apa petrika te ve thung chuanin chu doctor thu soi in no te hi kumsom aya rei adam lawang tia doctorin alo shil na thu chu
an pom ve hau lo maya har san na le re theina tam takara beidong lovin mangai na le duan na nen an fa te pani chu an enkol seilian chho ve zelani joy le joy maxino te hianin har san na tam takara school te kai chho ve zelin tuna hianin kumsom pariat tling chho to in pol kwa an zir me kani heng u naw phir pani te hi kan muang hian luin zom tlat an ni awangin thil khoile school kalna vela po har sat na tam tak an tok na sarhle a nima sela joy le joyce maxinoi te u naw hian mak tak main an har sat na chu ne chua an tum tlata kholaya keya an kal chua chang te badruma in bol le in thiar te eitur hanin pek chung changa te an pani hian a in thurol tlata wangin heng konga hian har sat na tam tak kara an thil ti tum ta chu an ti thei ve zel mai ani joy le joyce maxino te hi thuak pakhat chu nei ang main an ril ru le ngai to na te chu a in thurwal thei hle maya hei hian an thil ti na tur kong sang sanga na sa takin apui pha hial ani joy le joyce maxino te hi mitam tak ngai dana chuan hetiang ang luin zoma an pian phung a oma wang hian an mania har sat na tam tak a om don ani ti hria in henga wang hian an mania in kil toina le lungai na har sat na le mang an na tam tak a thleng ngei tura an ngaya nima sela hei ero ani hau lo mai joy le joyce maxino te hi mi te hriat lo phena hian an ni pahni hi anin ngain anin thurwal hle maya hei wang hian an mania in kom ngai na le in ngai nat na na satak mai a thlen thina wangin mi te hriat phak bakin hlim na thuruk hi an nei na sachin hle ani an hmel mu po anuama an mani han en po hian an hlim thin em mai ni an thil ti na kong sang sanga hlim hmel mu tur atam hle maya an video lo en to chuan kan sha theu ome an video then khatha po nui hmel le hlim hmel atam hle mai hetianga phir pani te luin zom ni chunga har sat na tam tak an tur chung po a hlim taka anom theina chan chu an thin lung le an ril ru ngai to na zong zong thuak pakhat ang maya an hring nun ngai to na akal dun miawa wangin an ni pahnih hi anin ngai na in anin thurwalin anin ngai dun hle maya hei wang hian an mania hlimna le lomna na satak a thlen thei pha thina ni joy le joyce maxino te hian an hun man na hlim om tak tak an cho ei lai te le anin fiam lai te le an school kal lai te chu video coverin social media an pho chuak ve thina facebook a po joy and joyce vlog ti in anin da hial ani hei hi mitam tak ten lo mu in tiktok al tele facebook lama te mi makta doi chuangin an thlirna sa thin hle a nikhata ringot po mi makta doi chuang fe in an thlir thina hei wang hian joy le joyce maxino te hi mi puin an lomin an hlim puin leina tu po an nga hle ani joy le joyce maxino te hianin an lu in zom tlat mai hi mei chedang anga mei cheshan ve ve a then sanga zaishan thei aniang nga ti ngai to na chu an nei ve thawa nima sela doctor ten an lo shil thin angin an ni pahnih hi zaishan tumpo ni seng an thluaka thisen jam chu thuk taka ain zom tlat awangin zaishan ani chuanin an nun na atana a hlo om tur thu an shil thin awangin zaishan thei ani talawani chu mai baka joy le joyce maxino te hi an lu in zom zaya then sang tur chuanin cheng makta doi tam tak angai sia an mani chung kolama chung ko thei tak mai an lo ni ve bok nen chu wang chuanin phir pani nu le pa te hian an ni then sang le zaishan hi an ngai to zui du talawani joy le joyce maxino te hi tuna hianin philippines rama an chung kwa in an lokho same kani ole kha kan ngai thak tak ang khanin angai nom khop maya joy le joyce maxino te hi an chan chen hi phua chop thu phua chop ani lawa thil theng tak tak ania soi to ang khanin philippines rama an khosa a tiang hianin an lu in zom tlat main an hring nun chu an mang chho ania video kan soi tak kan ngai thak tak ang khanin joy le joyce maxino te hi hetianga lu in zom ni chung hianin an thil ti na kong sang sanga midang te pui ngai lem lovin an mani pahni in an ti thei ve zel maya hetianga har sat na em nei lu tuklawa an ti theina chan po hi an ril ru a in thurwalatin an ni pahni hi an ngai em maya an hlim dun em maya video a te po an thil ei lai le an school kal lai te an na thok lai te po an ei le in siam te thlengin tiang khanin video in an covera social media facebook te le tiktok a te tiang khanin an post chuaka khatiang kha mi puin an lo hmuwa an mani tang khanin tam tak chuanin tumru na an nei pha a khatianga lu in zom ni chung sia
mishing pa ngai pian phung pa ngai na kan ti thei ang zong zong an han ti thei ve ringot te social media an lo mu khanin mi tam tak te thin lunga chona na sa tak mai a thlena khatianga an pian phunga har sat na tam tak an tok chung po a lim mel an la pusang thei mai te nui mel an pureng thei mai te kha mi tam tak ten an lo mu in an ril ru a ne em maya ke ni ve tai la khati ang din huna khan handing ve tai la kan nun na po hi kan la mai do ang ati te po kha thil om thei tak mai ania amai ro chu joy le joyce maxino te ero chu ti ang ril ru chu an pu hau lo maya an ma nia tum ru na lian tak mai a oma an tum ber chu heti ang din huna an ding chung po lim taka tum ru na ne na be sei na ne na nun lim tak pu chunga khatianga nun man cheu kha mitam tak te ne na tu kha tu chua kha an tum ve tlata tiang khanin video in an la a thei chin china Facebook ate TikTok ate an post sa khang an video post te khami makta doi tam takin ni khat thil thuwa an thlir thupa an chilai vel te an mu khanin mitam takte ril ru an em maya mitam takten an mania tang khan in mu chuana tam tak an nei pha chu wang chuan in joy le joyce maxino te point khatianga an mani kaltlanga mitam takten ril ru peiton na atanga an video te lo muwa limna an ron nei chho ani ti an hriat te khanin nuam an ti em maya chu wang chuan in video siam te kha an phur em maya ti khanin a thei chin china an post Facebook ate TikTok ate tiang khanin an ti dar na se em maya chu wang chuan an mani po khanin khang an hriat let khanin an hlima an lom veng thin ani chu wang chuan in joy le joyce maxino te video lo thlir tu zong zong te po khanin an mani atang hianin in mu chhuah tumila ke ni hi enga ti big nge tiang din huna ka din ka vera thei big ve enga ti nge ka pian phung lama ni seng ka mel ten mi mel ang ve lawa mi te angin ka mel tha ve lawa ka ra thei si atia ril runwal hnung le inkil to reng a hring nun kan man thin na hianin ke mania beidon na min thlena anung tol zong in min lo hruai thin ani ti kha hriat chhuah tumila joy le joyce maxino te ang khanin beidon na ta tumru na ni jok sila an mani atang hian an ni meu po lu inzawm chunga hetianga hlim tak le lom taka hring nun an mang chho thei ni chuanin ke ni pian phung pa ngai nung jok te chuanin hei ayan sa hianin kan mahuna hianin hlimna kol hi a eng thei ani ti hi kan hriat a thatle in kan hria chuwang join an video atang hian in mu chhuat tum theu taila a thatle in kan hria ani ole engpo ni sela kan video top nan enjoy le joyce maxino te u now an video hlim om tak mai an vlog na video toite hi in clear le teng Malulipid po kami ng breakfast po namin. So, yan. Pwede ako nakalang mag-breakfast po namin. Baka mahulog na yun. Hindi siya doon. Durog siya. So, maya na lang tugas. Ipapakita po namin ang tapos na. At ilan tapos namin. Gusto kasi yung magluto sa na. So, tapos na po ang atong itlog. Ito po lang natin.
itlog and hot dog. Favorite combination. So, ito na po yung breakfast po namin. Hot dog and itlog. Ole khati zong kha tun tum kan video ta na kan ron ti chuat thei chu nile tamai sela joy le joyce maxino te video tang hianin ngai tu tur tam tak a oma anni hetiang din huna anding chung po a hlim tak le lom taka hring nun an la mang thei ni chuan nang pian phung pa ngai piang zo khan ke hi ka van doi big mm ve ke ma hian lom lo na tam taka omani chuwang chuan ka bai donga kanun hi abai dong tak zetani ilo ti thinem ilo ti thina ni ngat chuan mo joy le joyce maxino te video hi ngun do in lo thirla nang aya har satna lian zok nei te po hetianga an hlim thei ni chuan nang ero chu pathian ina siam dana chi khan lungoi hlia tur ini zok ani ti kha ilo in shedon nia thir tu te in zawain mangthale vek phot mai ule